Ramdam chiang na mo lungmali post Thawngchimnak in nan kut kanin tlai hna thawng hi kul le thum Sikpar ni hlei thum Zinglei Thawngchimnak kan rak thok lai tu jing kan chim ding mi tlangtar cheu khat hna chu mindat khopi pawng khote hna chu SSC ra hrang ni du pau in hriam ngan an ka Langlo peng ka deuh nak a SSC ra hrang hlei nga nak hlom lo an thi mi piral ka pakhat nun nak aliam Kalewa PDF na chu SSC ra hrang ni a thlite in an ka hna cha a nun nak liam mi an tam Karen ni ka deuh nak a SSC sakhan pasari an lak I ratuk nak walnong pakhat an thlak pakwa an tlai hna Iran bom tu Yemen misor siam tlai phuni US ron an ka thlak timi thong le thong pang dang hna an rak selai Mindat khopi pawng khote hna chu SSC ra hrang ni du pau in hriam ngan an ka thawng ni kul le thum November ni hlei khat a Chingram kul mindat khopi pawng khote hna le mindat matupi lampi lei chu SSC ra hrang ni zanhi somsari pali battalion SSC nupol chu zalakul hriam ngan ka training an pe nga I boisha renglo du pau in an ka tia thei si midat khopong kam khote pol chu du pau in an ka hna zerong a an ka hna ti mi chu thei aselo chulhan zong a atu bantuk in an ka lengmang thilung lei damlo nak angai mi hna le mizo polcha a chun a tha lo ngai ngai zan a hriam ngan pu thong kan thei a chun kanin ngil khoti lo tia mindat khopi tol sumi pakhat ni achim SSC ra hrang ni atu bantuk in du pau in an ka mi hriam ngan ruang a nun nak liam mi hriam ma tor mi le in lo rok mi kong a thong fiang kan thei khori lo du pau in hriam ngan an ka lengmang ruang a in lo rok mi zong atam chang I mi pi nun nak liam mi zong an tlom ti lo tia achim chap mindat peng a SSC ra hrang ni November thachung a chung lei le hriam ngan pol du pau in an ka mi ruang a mi pi in hlei riat biak nak lei he a pe tlai mi in paruk le siang in panhi aro tia thei sim Sami khopi to chungmi pali an tlai khi mi hna SSC ra hrang ni an chu athan hna November ni li jingka CNA le SSC ra hrang karla ka deuh nak adi hnu a Chinram kul palewa peng Sami khopi hiwa khwa to chungmi pali chu SSC ra hrang ni an in a lu hnu in an tlai khi hna tia thei si November ni kwa khan kai khi atong mi pi pali u aw na u mangkha u tali aw le Ushin la na chu Samira Shapalik Sakhan a Uncle Pinha tia tol chungmi pakhat ni achim SSC ra hrang chu kuchung alut in tol chungmi people li hi anumnak in a an tlai hna I Samira hrang Sakhan a nikhat chung an ria tar hna hnu thai jing a an ni chu sol nak ngei lo mi pi men an si tia chim in an thla than hna tia an chim November ni li khan sami khopi bawa sang SSC ra hrang chegei sakhan in araktin mi ra hrang chu mi piral kap CNA ni rakbo in an ka hna pali an thi meithal an lak khachan ka deuh nak in CNA mi piral kap ni akan lak piak mi meithal chu kan lak piak than u tia SSC ra hrang ni akan fial ti in tlai khi tong mi hna ni an chim Langlo peng ka deuh nak a SSC ra hrang hlei nga nak tom lo an thi mi piral ka pakhat nun nak aliam Training tari ram then langlo peng chung ka deuh nak a SSC ra hrang hlei nga reng lo an thi mi piral ka pakhat nun nak aliam tia langlo peng PDF chung in tomvong wei tu pakhat ni yangkong khatit a achim November ni kwa jingsui mi lam pakwat lukhan langlo peng pinchi khwa pungki siang in a ralam sial in arami SSC ra hrang thazang somruk luk chu kayin chi khwa pungki siang in lu nak pong an phak a mi piral kap ni lu hno in an ka hna kal hrang hlei nga reng lo an thi tia thei si ka deuh nak in mi piral kap hnu an kir hnu a an hnu in rakdoi tu hna SSC ra hrang chu mi piral kap bom han mi ni apu hnu hna cha a Thiam tuar an tam mi piral kap minung pakhat nun nak aliam bom somsari le pakwa le pistol pakhat atlaw tia an langter
kadaunak a atalmi mipiral ka phufat na chu bathuk olum LLPDF TGRF takhoi pali YPPDF le langlong peng PDF LLPD tangti phufat na an si tia an langtar lewa PDF na chu SSC ral sang ni athite in an ka na cha a tol chung PDF na chu November ni kwa zan lei sang a SSC ral sang ni athite in an ka na ruang a nun nak liam mi an tam tia thei si ka dau nak ruang a an nun nak aliam ti mi thong chu adik kau SSC ral sang ni chun PDF kulariat an thi ti in thong an than ka dau nak a atel mi piral ka PDF na he page like nak kan tu khori lo cha a thong fiang kan thei khori lo tia kale peng PDF in tromwong ei tu pakhat ni the real voice a achim SSC ral frang thong zap nak 52 telegram ni kalewa peng se ai ma khopong ka dau nak a athi mi PDF pol ruak kulariat le sham thil phun kul le phun nga an lak na kong chu an lak ter alon chia mi ni thum shrong khan kalewa in menkul tuk shrong a hlat nak ang chen ta khwa lei a ralbom tu an tha mi na SSC ral sang chu PDF kang ti phun na ni ka dau ding in an bo na ti mi thong an thei cha a atu bantuk in hi thil achan nak hi asi tia kalewa peng PDF in tromwong ei tu pakhat ni achim karani kadaunak a SSC sakhan pasari an lak I tuknak walong pakhat an thak pakua an tlai na karani ramkul a operation kadaunak nikhat chunglong a SSC ral frang sakhan pasari an lak pin a tuknak walong pakhat an ka thak kho I SSC ral frang pakua an tlai na tia kadaunak thongla tu pakhat ni achim thongni kulla thum November ni hlei khat a tangti phunna simi KA, KNDF, KNPLF, DMO PDF, Loinco PDF, Mobe PDF, Pekong PDF, Ubran Guerrilla Army Le, Xiantang PDF Hani Dimoso Peng, Name Kong Kopi SSC Ral France Kantal in Mobe Kopi Le, Loinco Peng Chung SSC Ral France Kan Pol Chu Luno in and Kadao I, Sakan Pasari Chu Tlamping Te in Kanlakho Tia. KNDF ni thong an than kadau nak a SSC ral sang ral tuk nak balong pakhat chu 0.5 pol in kan ka cha a kadau nak hun hwa he alhat nak hun a atla ma balong chu siang karen ni ramri tan rang chi peng ya do khupong a atla I balong a chit mi SSC chungtal panhi chu parachute mang in an zon cha a mi piral kap na ni an kol na leo asi tia an langtar kadau nak a SSC ral frang thimi ruak pulali nak tom lo pu asi I pakwa an kai na PDF ral ka pakhat nun nak aliam dia kadau nak thongla tu pakhat ni khatit a achim ve SSC ral frang thongjap nak zong ni ral tuk nak wanlong atla ti mi chu a feitar na in kadau nak ruang a si lo in se theory tam tin lo nak ruang a atla ti in thong an than Laukai ral hrial tawh chung mipi chu SSC ral hrang ni an ka hna siaram kul chak lei laukai khupi chuanak pawng in SSC ral hrang ni ral hrial tawh chung mipi hriam ngan le hriam me he an ka hna an tia ral hriam mipi ni yangon khatit a an chim November ni lei khat chu swimi lam hlei ni tluk khan laukai peng SSC ral hrang ral lam sial mi ni tawh chung mipi ral hrial na nak hun ma chu hriam ngan le hriam me he an ka hna cha a mipi hna chu mun him na kol in an zam hna tia thei si kadau nak le hriam ngan hriam me thong ni akan kul di kan zam nak mun pau hi pinbu in an ka ruwa tia kan zum ral hriam mipi lak in panga an nun nak aliam chang hriam tor zong an tia tawh chung mi pakhat ni achim Iran bom tu Yemen misor shem tlai pu ni US drone an ka thak Yemen ram Houthi misor shem tlai pu ni US ral kap drone an ka thak tia US drone wo ngai tu le Houthi chol chak nak Iran chawza bom tu ni an chim US drone wo ngai tu na ni Yemen really kam MQ9 drone ka thak asi na kong an chim I Houthi shem tlai pu bichim tu zong ni kan ma ka thak mi asi tia achim chi Israel Hamas ka dau nak a
US ni Middle East Iran bom turam misor shantai puna chu ithak velo ding in rawrin apek changha October thlachung khan Houthi misor shantai puni Yemen in Israel ka do nak vanlong le drone an ka thak pek na tia US ni achim Lebanon Hezbollah misor shantai puni Israel hi an rakka ve phone hi kong he pe tai in Hezbollah no ngai tu ni achim mi chu Israel ni Gaza kap in to chungmi pi atha peng na a chun Middle East ka do nak hi azol tar chin chil lai tia achim mi phuram dang harsat nak boy nak deitar khoding a American ni Biden nak in Trump anzum deu US vote pe tu na ni Ukraine Israel le China boy nak deitar ding lam a President Biden nak in President Trump anzum deu tia Bloomberg News le Morning Consult ni team nak pol thar angai nak a anlak dar behal nak la tulak a zatuak somli rukni hin Trump hi US le China pe tlai nak boy nak hi deitar khoding in anzum I Biden tu chu zatuak som thumli ni anzum ve tia thei si chuban tuk thiam in Russia le Ukraine boy nak deitar ding a zatuak somli nga ni Trump anzum I zatuak som thumli ni Biden anzum ve Hamas le Israel boy nak deitar ding zong a zatuak somli thumni Trump anzum I Hamas roi tu cheu khat na chu Gaza hmunram in lamhna pi rilikam a chan an hmang tia thei si Hamas roi tu top pathum minung pathum na Ismail Hani net Mausa Abu Marzuk le KL Mashan ha chu an ramboi na karlak a Middle East kata a dollar billion he khatluk tangka he nuam an chen tia New York Post report ni alang ter hi kong he pe lai in Ramshroi tu top pathum na hi pumpak vanlong in kholthon an sina kong laktar CE USE Israel Embassy zone ni extraditor thing a poster in Ramshroi tu top pathum lak a minung pakhat man hi zezat da asingha tia anchim India Myanmar Ramri a Myanmar Mission in Rithai Sibing Antlai India Myanmar Ramri Mizoram Ramkul Zaukathar Khwa a Myanmar mi pakhasin Rithai Sibing Rang Kezin hi Antlai tia thai se Chiramkul Rikhodar Kopi number pani sang khumoi a Kwasami Valalia kumsong thumle kumhi sin in Rithai Sibing Rang Kezin hi Zaukathar Ramri cheklat tu plikhnani Antlai tia alaktar Thlaki tong mi Myanmar mi hi Zaukathar tong vongwai tu nhani palik sakhan a an kuat tia thei se tu zing kan Thawngchimnak chu ma vel in kan tong tarri lai lungmali post thazang akan pe tu nandi lakchung a kanilom tuk lungmali post Facebook like follow le YouTube channel a subscribe ra kan to pek chauding in kanin som na